Mahlwa a di bona le mogaši wa Radio le Televishene a tsebiwago ka Mamba Ernest Nkanyane o belegwe ka Olifantshoek ka Limpopo. O thomile go šoma SABC mengwageng ya bo 1970 pele ka mogaši wa Radio Xitsonga. Morago ga mengwaga e mentši a le SABC o ile a tšwela pele go šoma go lenaneo la Ditaba la Televishene la Mopane pele ka mmega Ditaba. Nkanyane e bile motšweletši mogolo wa pele wa ditaba tša Xitsonga tša Televishene ka 2003. Bašomi mmogo le yena ba mo hlalositše bjalo ka moetapele yo a bego a hlompha mošomo wa gagwe. He's one of the people that taught us how to present news and how to translate them into the Xitsonga version during radio, during the time I was working for radio. He was also my executive producer when we joined TV in 2003. He was a good man, he was a humble man. Balapa ba re ba tla bolela dintlha tša poloko kgauswinyana a moya wa gagwe o robale ka khutšo.